Way dukat ke Khasi Students Union KSU ulah penikan ye ker komisio ya dat chungu dak baai dak flying round cake yu tung shop ulah penyang dak union ka pratrik noilar ja psau bantang ye u kum ke chung penram ye ke Meghalaya Public Service Commission MPSC ka bukuman nik jing dawa pensyai halo ker kom penlong eksamen thung kamik samla ke jela dakatai ke commission kani ke jing thang yu tung shop kani hadin arkanta ke jing wantur ke union hakasian ke baar sha phalau ke office trekam ke commission bandawa pensyai ke huriura thungkam thungjam khamtam hadin be commission kala kantaj ban pelaj pajba igi marks jong ki be khon ni ke MCS preliminary examination how tung shop la tho ba don ke jing bom sap ke bashir khai ke kom thungkam thungjam de commission ba danru ki rubuj po bat ki kam le thok komon shukdo ba commission kala kantaj ban sei ki marks jong ki be khon ni ke MCS preliminary examination halo ko nongrem ba don ko ba shipo du khasan ngut ki be khon exam ki persya ban pelaj pajba ya kita gi marks jong ki khal baro asubha ban la karpat ba kiwan si jabar ha kane klip mat in yo ban thang yo new tung shop dai nong ilam tung shop kum gadak jong ji persya ya ka jing kuman bat ka jing le bam sat nyo jong ka MPSC ya ki jing dawa jong ka seng bat kum chu hiru jong ka chal bri hi bro hoi hadin joni jing thang tung shop na karpat bakir pariami ki khot in dan biang ni in song biang ni Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya